adegan syuting Tisna. Adegan nenek ini sih ketemu Kang Tegi. Orang sampaikan lah baru dak awewe. Ima kernaon Ima? Karena ayunan. Ayunan. Alon? Amin, mi saha? Mi Abah Berod. Mi naon, Cak? Mi pusing. Pokoknya jangan lupa beli ya. Harganya berapa? Pokoknya harganya terjangkau lah nya. Gitu. Pokoknya nama tak deh gerak. Bila Anda pusing, segera hubungi Kang Berod. Itu adegan si Santi jeung si Acuy. Halo guys, ketemu lagi sama kita. Jangan lupa Panona tinggal di depan. mau udah lain kita. Nah, udah tuh. Hey, Pokoknya tuh hilap dahar gede. Kamu? Kamu? hai guys. Kita lagi jalan kemana coba? Kita jalan ke mana aja? Kajian. Oh, bakso. Cenah kajian bakwa tapi orang penting balawa. Pokoknya mah ya sining sih ya. Tapi amakeun teh. Iya, amakeun. Jadi ya aja nyusruk. Mau tinggali guys. Aduh, bagus. Ini. Aduh, Bisa tak tuh? Siap. Set. aduh, acuy. Aduh, acuy. Lempeng. Cuy, habis gua cuy. Iya. Motornya yuk. Ayam permen tuh. Bikin juga. Cemburu bieu. Si Nisa kawin. Saya mah biasa aja ya. Si Nisa Orang-orang kali. mungkin yang mungkin lihatnya San gimana ditinggalin nih, biasa. Soalnya udah berapa kali ya. Kumara sana gitu, kumantan ditinggalkan kawin. Rasanya seperti Anda memakan gulai domba. Pikang Berod. Nah, rasanya anjing. Ajim. Yang permen. Lu ya serangan air nya ya. Nis. Nis. Tuh kunaon? Nis kenal nis. Gabutnya. Gabut kunaon tuh gabut? Gabut kunaon? Gabut. Oh. Tuh batu tuh. Kang Berod di mana ya mau parang ya? Ampun Kang, ampun. Sok, punto. Arit paing yo. Aduh si Nisa arek di kadek Kang Berod jahat bisa Kang Berod mah. Coba urang kali guys tuh. Kang Iwan anu ngara. Babaraha hiji. Aya Kang Dani yuk anu kepungkur di sawah teh ya. Kena kayaknya teh guys. Tong hilapnya ieu teh Kang Dani. Kemana wae Kang Dani itu kumaha kabarna? Dia menuju meeting di Amerika.
Oh, meeting di Amerika, buset. Kumaha sukses? Biasanya kena persawahan. Oh, persawahan, siap. Lancar tapi nya. Lancar. Lancar. Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah. Aina menuju karena persawahan gini. Siap. Persawahan. Hayang jamu abi teh. Yang jamu ngalah. Boga natah. Barang mau action maksudnya ngarah jeruk dalam itu ya. Lo ngarah jeruk. Oke. Set. Wow. Mati mampus lu. Inilah mah bener aja. Ya, pas di sini tempat tunjuk tamahan deui. Ini ngomong wae juga. Buru atuh siap. Buru jalan deui. Saling. Di handap. Heeh. Bisa di otak dulu. Pasukan kali kamera. Sen. Aduh ya Allah nih. Sabar. Aduh. Bunget. Jadi ayeuna arek marandi. Be. Anjir ya. Sepasang pacar guys nyungsep di sawah. Syukur ini menghalangi kecantikanku. Aduh. Gasnya rusep. Jadi nanti rek mandi bareng cina. Arek bis. Arek kayak kene. Buru ya. Ya Allah. Bagus, tak lucu. Yang di jongkoy. Ting ting. Si Indah tau orang tuh sabunnya. Nah, ini. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.